Мен Ситарова Өлкер. 1 апрель 1942 senesi Ağaçelik oyunda Simferop rayonunda doğan edim. Sürgünlükten son, sürgünlük vaktinde biz Oralga düştük. Anam 3 balanın, özün kartanasının, babam Trudarmiyadaydı. Şu 4 yıl Oralda yaşap, son Taşkent oblasına, Özbekistan'a koçup geldik. Ana sürgünlüğümüz Oralda ve Özbekistan'da öttü. Kırım'a 1989 yılda geldim, Ağustos ayında. Niyetim şu edi, şu Kırım'da kalmak ya da işlemek, iş tapsam. Kolay Allah Teala kolay getirdi. İşte tapıldı, oturmağa yerde tapıldı. Şu etip 89 yıldan beri Kırım'da yaşayayım. Allah razı olsun. Mekteplerde Kırım'da, конечно, ben indi 47 yaşındaydım. Поэтому mekteplerde okup olamadım. No, özüm mektepte çalıştım. Ben özüm hocalık yapam. Mektepte 51 yıl çalıştım. Pionervожатыйдан başlap hoca oldum, zamdirektor oldum, zavuç oldum, direktor oldum, Ablanno'da çalıştım. Şayet 51 yıl halk mariflikte çalıştım. Özümüzün hocalarımızla hayırlayım, конечно. Birinci hocamdan даже 49. yıl ben mektepke birinci sınıfka bardım, 7 yaşında. Birinci hocamız Yekaterina Andreevna'ydı. Bir nası kapay çıkıydı. Ali bugün akılımda nas koftочка kiydi, nas yubочка kiydi, kiyimlerini bile aklıma getireyim. Birinci sınıfka barganda asıl Rusça bilmiyordum. Bir söz Rusça bilmiyordum. Hatta 2 yıl bahçeye bardım. No, yavaş yavaş öğrendim. Endi birinci sınıfını son Отлично bitirdim. Allah'a şükür. Yardım etti. Tilini öğrendim. Ballarına da alakam başlandı. Anda şayetip işte mektebin 59. yılı bitirdim. Siz özünüz şiirlerini ezberleysiniz mi, yazasınız mı? Şiirlerini Tatarça biz öğrenmedik de, Tatarça okumadık da. Umalde только русификация. No, программа boyunca ne bulgası kitapta şunu öğrendik. Özüm de çetten şiirler öğrendim. No, Tatarça şiirlerini bilmeyeyim doğrusunu etmemde. Bala yerlerini, latifelerini, eriştirmeklerini eşittim. Özümüzün soylarımızdan eşittim. Komşularımızdan eşittim, конечно. Nasıl hatırlaysınız, aytmak olursunuz mu? Latifelerini даже anamalar aytaydılar. No, Nasreddin Hoca, Aldar Köse hakkında. Ondan da lafların arasında aytıp ciberediler. No, mahsus oturup işte bundan fakat onların ayttırmağa men aklımda yoktur, bundan şey olmadı. Laf arasında. Nasıl oyunlar balların, o malden ballar nasıl oynayediler? Ana çıkamız hepimiz toplaşamız. O malde oyunların adları da Rusçaydı. Tretий лишний dedik, lapta dedik, rучейки dedik, toplu kollarımızın tutup birbirimizin bundan otedik sıranın. Ondan bir spokойно, yavaş oyunlar edi. A lapta bu ne? Nasıl oyun? Lapta nasıl oyun? Lapta o topla oynadı. Надо топ нетесін, топ неткенжек, katılğancak çapıp yerine barıp yetecesinde tutacasın. Или біреулер tuta. Lapta da oynaydırlar ballar, bilmeyeyim ben. Şimdi больше kompüter, herkes. Koyumuzun hakkında bir laf deyip aytmam mümkün. Koyumuz balaban eken, meni biz toplaşuğa baraydık Ağustos aylarında Ağaçeli'ge bek balaban koy. O kadar balaban özeni var anda denizdeyin. Son uyakta yanında Plaçuşya skala degen bir herkes anda dam almaya geliyor.
отырып, бір салқын сулары бар да, яқшы, прямо қаялардан шыққан сулар. И водоем япқандар, шо водоемда даже рахметли ағам айтайды, біз мында жуынайдық, біздің лемсе солдатлары қуайды, біз мына бұндайын неде водоемда жуынайдық деп. Бек яқшы балабан қойды. Топлашуда көрішкенде өзіміздің ақылымызда не қаған. Біреулер бір апай кетірді, қойын бүтін нелеріні, жителеріні, фамилияларыны, адларын, қайсы evde yaşаған, ондайын етіп. Сон мен оны печатать етіп неттім, тұтам өзім янымда. Бекім біреуге керек olur, янымызда бабам айта қойды, только татар қоранталары. Фақат бір қоранта бар екен, русша. Василий Рублев деген адам. Анау да біз бүтін татарча лаф етіп, татарча әдетлеріне өтіп, сон біздер сүргінлікке түшкен сон, шо Рублев біздің yoklап келді. Өзбекистан бойынша айланды. О қадар оны қарышладылар, яқшы қатыр, батам қатыры деп Но шынды де кой дүлбер, конечно, барамыз, шынды лекарственный делер, Кольчугинан түбінде лекарственный. Балабан яқшы қой, адамлар просто барып yoqlarlar. Біздің evimiz әледа тұра. Evde hayvanlarını tuttunuz mu? Hayvanlar, babam ağlar айтқан дайын, көчкенде, сүргінлік вақтында sıyırlarımız бар екен, қойларымыз бар екен, ечкілеріміз бар екен. Қойды Fakat bizim Korantada anamaların evinde separatör тұра екен, bütün koy sütlerini жиып, anama келіп, separatör kaymak ayıra ekenler. Kaldırıp kettik. Енді köpegimiz бар. Kelgenden sürgenlikte köpek aldık. Ақтабан koyduk. Çünkü ayaklarının tıbı beyaz еді. Oğa uşatıp ақтабан koyduk. Balabağın köpek, akıllı köpek еді. Ну, бір Kur'an'da hayvan sever da ya da mışık ya da köpek ya da bundayın hayvanlar var. Bizde de boldu. Sürgünlükte bolganda da Özbekistan'da da bolganda sıyır da tuttuk, koylarımız da var edi, eşkimiz de var edi, eşeğimiz bile var edi. Tutkan hayvanlarga Kırım Tatarca nasıl adlar berediniz mi? Ana köpekke Ақтабан dedik, başkalarına bilmeyeyim. Eşekke babam Yaşka dedi. Yaşka ne болған bilmeyeyim. Ana Yaşka dedi. Ну, конечно, bir neleri vardır, aklımda yoktur. Nasıl aytaydılar hayvanlarga. Cenazelerde nasıl adetler var edi? Cenazede? Ay, biz o malde cenazelerge de ballarını alıp ketmeyediler. Ну, endi soğanғы vaqtları tekrar esimiz başımıza kelgen son baraydık, конечно. Ну, нас şu vaqttan eski zamandan kalgan adetler hali bugün var. Ana nendayin juolar, nendayin kiyindireler meftana, nendayin alıp çıkarlar, cenaze namazı kılarlar. No, biz neçin, даже ruslar bizge suqlana, bek yaxşı adetiniz var deyler, tatar apayların mezarlıkka alıp ketmeler. Çünkü mezarlıkta bek жылау, bir talay bakırık, makırık bulmaydı. Yavaş meftan koyup kaytalar. Bir hafta bu malde, o mefta jılganda bir hafta apaylar toplaşıp, özleri dua okuylar, akaylar kegencek, cenazeden akaylar kegen son, endi balaban dua yapıp, sonen meftandan uzatalar o bir dünyaga. Ali bugün de Nasıl halk bayramlarını bilesiniz? Halk bayramları? Eski zamandan kalgan şu bayramımız bir büyük Oraza bayram var. Ana şimdi keleyatkan Kurban bayramı var. Ondan sonra anca Özbekistan'da yatkan oturganda
Bizler mana bu Navrez bayramını Uzbekler ne dediler mi? Kayırlayediler. A bizler как-то koşulmaydık ola. Mında kelgen son, Kırım'a kelgen son. Endi, конечно, Navrez bayramı da adetke kirdi. Da Kıdırlez da bayramı adetke kirdi. Endi mana bunday 4 bayramdan işte yaşayımız. А bayram için nasıl aşlar pişiriyorlar? Men arfe günleri illa koku çıkarma deydiler. Ya da çöbrek, ya da pirojki işte, ya da pilav, ya da bir şey yapaydılar. Koku çıkarıp işte meftalarını canlarına desin deyip aytaydık. Arfe günleri, akşamları. Adetlerimizde bek yaxşı. Fakat özümüzge değil, komşularımıza da tarqatamız. Olar bizlerge ketirirler, şay etip, millet birlikte şay etip bayramlarını o'tkazadi. Da nasıl adetler? Ana bu Navrez bayramı, Kıdırlez bayramı, nendayın balaban otışında ya, binlerinin adam toplaşı Bakçısaray rayonunda, çölde, bek yakşı balaban, tantanalı bayramlar ote. Bek kuanam, mana bundayın millet, ozun adetlerin albara da, erine de. Son. Yani. Son analarınız, babalarınız Türkler yırlamağa sevedi mi? Rahmetli anam Hatice'nin bek yaxşı sesi var edi. Yaxşı yırlaydı. Aklımda balalıktan kalan misafirler kelse bizge illa anamı yalvaraydılar türkü aytmağa. Anam da sevimli türküsü dertli kaval edi. On yırlaması da kıyın. No anam bek yaxşı makamının alıp baraydı, alıp yırlaydı şu türkünü. Teyzem, rahmetli teyzem, Esma teyzem, onun 6 balası var edi. Aklımda daima ana çamaşırcıva, legen yanında dura, çamaşırcıva, balları etrafında 5 balası, 6.'sı yaramaya istedi. 5 balası onun Esma teyzemden yırlayediler. O kadar yaxşı sesleri var edi. Rahmetli Fakri ağam kemane çalaydı. Bollar yırlaydı. Bek yakşı. No, bizlerden de şimdi men de yaşlıkta kayda barsam kimden türküleri aytsa men onu yazıp alaydım. Şimdi yanımda yok, kelse getirsem belki gösteririm. Ну, татар türküleri unutulmasın deyip. Şimdi, правда, издательствода çıkara татарские народные песни, bir şeyler. Endi balaban yaptım, конечно. Ama malde bizler balalar bolganda ondan şey yok idi, tatarça bir şey çıkmaydı. Şunun için, конечно, yırlaydık. Özümüz de yırlayımız, balalarımız da yırlar şimdi. Nasıl Türklerini yırlarını siz yırlaysınız? Nasıl Türkler? Yaşlıkta endi, mana anam aytılgan dertli kavalını yırlayımız. А siz onu hatırlaysınız? Yırlamağa olursanız mı? Siz bu türkünü hatırlaysınız? Aysa. Yırlanız? Da. Tak. Çeriniz olsa. Mana ne etkenim. Mana. Dertli kavalını yırlayadım. Hem seversin, hem sevmezsin degen türkü. Da sevdim seni, popülarny edi o malde. Yırlanız. Ha? Yırlanız. Ben işitmedim bu. Yırlamak gerek. İyi. Gösterim. İyi. Hem seversin, hem sevmezsin. Akşamdan olsa gelemezsin. Seni de bana söylediler. Sen başkasın seversin. Bu. Sevdim seni.
Çeşmene çun yorgun akar, ne çun kalbin benim yakar. Gelecektin, sen gelmedin, alem bana kulüp bakar. Bu yörünün adını hatırlaysanız mı? Adını hatırlaysanız bu türkünün. Я не понимаю. Название этой песни вы помните? Конечно, Второй. да. Ну, пою я их, топлашканда, барнетем, А ерлар. как называется эта песня? Название есть у этой песни? Вот «Сивее дым» вы спели, а вторая песня как называется? А вот это «Sevdim seni» А, я пропела. А анам sevgen Turksa. Ну, bir куплетini я не помню, birincisini. Boda yeşil dağman o dağ değil. Bu bağ yeşil bağman o bağ değil. Ah ne diyeyim anama babam sağ değil. Dertli kal dertlerimde sen sustur. Песня сложная, поэтому мен де чоқтан ерламағанымда, еще не распевшаяся. Еркін ерлап тұрсаң бола, но біздерде ерламаға вақтымыз жоқ тұршынды. Хаят ауыр кетеді. Тәне? Nasıl distanlarını ya da efsanelerini biliyorsunuz? Yok. Ondan şeyler esmedim. Balalıkta bizler hepimiz Rusça okuyorduk, Rus mektebine katmaydık. Но akılımda rahmetli anneme Kur'an'ı var edi. Kur'an'ı ortasında Kur'an'ın sureleri, ayetler, çeklerimde mınavdayın neler var edi. Efsaneler, что ли, bir şeyler. Şu рассказlar Библияда да бар. И біздің Құран четлерінде де yazылған деді. Мен ақылымда қалған Юсуф и Зулейха, анам түсіндіріп айтайды, біздерге оқып, біздерге перевод yapайды. А так бұндайын өзіміздің жоқ. Балақта іште түркілер, мен мағынас түркілерін ерлаған білмеймін. Енді менің кішкене қардашчығым бар еді, Лейла деген, Алла рахмет елесін. Оға анам айтайды, айнені çalайды. Бақчаға да құрдым салынacak айнені, откен кеткен салacak айнені. Bizim de bala yuklacak ayneni dep sallaştı jaylandırıp neteydi balаны. Da neler hatırlayık. Айтымлар, аталар сөздерін hatırlaysanız mı? Мына біз айтасыз, я түркі айтылатыркыды, біздің совет вақтында порт артурын ерламаға рұқсат бермеділер. Ясақатты? Да, неге ақылында Февзи Билялов бір қайтарма концерті, енді қайтарма башлады гастроллерде жүрмеге. O malde konsertte bek adamlar topla nelerin avatsi netip bek soradılar Fevzi Bilalov'tan Orkport Artur'unu aytmağa. Son vatende 70. yıldan son aytı başladılar Port Artur'unu o malde. Это политическая песня, видимо, была запрещена. Шаятып, что вот такая запретная песня была. Sizde yıllar için bir defter var idi,
Сізде ерлар үшін бір дефтер бар еді, е? Да, дефтер бар, обязательно. Я о вақтында нас ақылымда тұтажасын бүтін ерларыны. Конечно, анам, рахметли анам, алам Қазақстанда яшайды. Оған мұсафірлікке барайдым, язда, отпуска вақтында. Өзі де яқшы ерлейді. Рахметли ақайды седалеңіштем яқшы ерлейді. Сон ақшам болса, аштан сон седалеңіштем айтайды. Давай балдыз бір түркі ерлайық. Біздер ерлайдық. О қадар яқшы ерлейді, о қадар сеслері яқшы. Соны седалеңіштемден, Нусима аламдан сөзлерінен мен yazып алған едім шо түркілеріні. Шо дефтерімде бар айса ескі вақыттан қалған, қачыншы жылдардан қалған. Шында, конечно, кітаптар шығар, шо кітаптар. Ну, шо ескі вақытларыны түркілері, шо дефтерімізде қалған. Ерлармен бері ойналған ойынлар бар ма? Ойынлар... Татарларны қайтарма, чубан авасы қайтарма, ана ондайын чешме бойында, ондайын инсценированный түркілер бар еді. Біздер қайтарма мақамы только бір ерде ештілсе, әркезенді ерінен қалқып, басылай ойнамаға. Хоть площадьте, хоть улицада, хоть бірші қанымызда тұра о қайтарма мақамы. Балалар ойнағанда насыл сайымлар айтылыр еді? Ойынжақлар? Сайымлар, считалочки. Бала еріштірмелі дразнилки, это вы спрашиваете? Не. Ну, давайте дразнилки, бала еріштірмелеріні. Yok, дразнилки, это ақылымда жоқ совсем. Но вот это ойынжақлар, игрушкалар. Бана шынды біреуге айтсам, еркіз күле. Мен doğdum, остым, büyük oldum. Bir игрушка қолымда тұтмадым. Yok тұрайды o malde. Bir kere bir apay berdi, beyaz neden çuçuktan ozu tikkendandayım bir kolda işte netip bir şeyge sarıp, ana bu sen koklan deyip, bana odayan koklaşıp bir parmakta netip, ana şu koklanı kolumda tuttum. Başka bir o vaktları bek ağır ende, cenkten son, bir yerde bir şey yok. Oğlan ballar, kız ballar hepimiz bir kiyinedik. Bir fufayka diyedik, bir parosinovые туфли diyedik. Onlarda da bizlerde de bir одинаковый ediler. Normalde игрушка degen şey yok. Ne akılımda yok. Даже mektep, başlangıç mekteplerde bizde даже yolka bile yok edi. Вот так, biz даже yolka көрмедік, новогодний праздник делер, шында herkes, biz o malde onday bayram көрмедік. Şay ondayn avarotты, balalığımız avarotты. Endi Kırım'a köçken son, endi tekrar gözümüz açıldı, endi özümüzün adetlerimizin büyüremiz işte, özümüzün hayatımızın doğru yollardan göçetemiz. Ne bolsa da işte, dinden ayrılmayımız, özümüzün adetlerden ayırmayımız, özümüzün. Ana ballarımız endi o seyretkanda da mana şunda kichkene ballarımız korantalarda balların dualara öğretemiz 5-6 dua bile bir bala dualara katnaşalar. Mana bu bizni mana şundaki hayat men mağa bek yaraşa bek begenim mutlaka. O malde biz только ruslar biledi, Rusça laf etemiz, Rusça adlarımız, Rusça lakaplarımız, bütün şey Rusça. Tatar neleri telebire, только fakat korantamızda laf ededik. Birbirimizle oynaganda da hepsi Rusça edi. No bu malgecek şu alda hoç Tatar tilini saklagan bolsam, o da anam babama işte neyse yardıma onlarla laf etkende. No Allah versin da көп yıllar yaşamağı bu dünyada kuandırsın Allah Teala ya Rabbi. Kele yatkan işte bana osta yatkan ballar
не динден айырылсынlar, я Раби, не біздің культурадан айырылсынlar. Наоборот, өзлеріне білімлеріне остырып, наоборот, қошым етсінler, сол неге, біздің әдетлерге. Да, не айтмақ мүмкін сізлерге. Балалар ойнағанда насыл сайынлар айтылыр еді? Читалочки. Жоқ, оннан шілер ақылымда жоқ. А сіз айттыңыз, Тюневан, 2, 8, 1, 9. Оны қатырламайсыңыз? Дубур, дание. Жоқ. Жоқ? Шақалар, ләтифилер, Чинвеманилер. Шақалар дегенде, өзіміздің қорантамыздың ағамызда юмористі деген не бар. Рахметлі бабам бек шақачыды. Мына мені Ленур ағама қызы Вика деген, о да бек шақачы. Бір сөз айтса, епсі с юмором все. Ләкин это, чүнке Рахметлі бабамның қардашы Ғафаримжем, о намлы yazıcı еді. Не фольклор, а устный народ. Yok. И так вот өзі де ezberler сочинял. Стихи сочинял. Да. Айтacağım. Şaka ezberler yazайды. Оны мектепте творчествосын неделер ғафар болған ақлы кете, о татар әдебиетінде ғафар болған ақлы кете. Ана оны ezberlerini даже оқысам, ето күліп нәтижесін күлесін. Екінші тезем оғлы Ремзи Бурнаш, о да известный yazıcı. Өзбекстанда мектепте рус тіліні әдебиетін береді, фронтовик, вот. Но онда сборниклері бар, стихов, балалар мына татарский фестиваль болғанда, фестиваль крымского татарского народа. Умалде бұтын Ремзи ағамны ezberlerini айтып, конкурсе участвовали, шайтып до сих пор. Вот Эмжем и ағам намлы татар yazıcылар еді. А сіз бұл шақаларына қатырлайсыңыз ма? Да, конечно. Айтыңыз? Но ақылымда жоқ. Не помню. Не помню. Енді... Чинвеманилерні қатырлайсыңыз ма? Кімні? Чинвеманилер. Чыңлар? Иә. Да, наверное, беген едім ноғай чыңлеріні. Сабырыңыз болса дегінеп отыр. Башынан дейінші. Екі апай бір-бірсіне янда келіп, бірсі бір чың айта, екіншісі қайтара отак, ноғай чыңлері. Бірден есі айта. Бұрыма, бұрыма yollardan бұрылып келдім алай. Бұрыма, бұрыма yollardan бұрылып келдім алай. Сұрма мейі қағамдан құда келдім алай. Сұрма мейі қағамдан құда келдім алай. Екіншісі айта. Бұрыма, бұрыма yollardan бұрылмаңыз алай. Ағамдан құда келдім деп құрылмаңыз алай. Ал қадифе жіберсем киермісін алай. Ал қадифе жіберсем киермісін алай. Ағамдан құда жіберсем келермісін алай. Ал қадифе олмаса мұрда болыр алай. Ал қадифе олмаса мұрада болыр алай. Сені де ағаң олмаса башқасы болыр алай. Сені де ағаң олмаса башқасы болыр алай. Мені бойерлі доғалым бұлған ақлым алай. Сендай чыркын доғалым алян ақлым алай. А потом они мирятся. Yağmur yağar, qar yağar, tobanlıqqa alay. Bizday dağa var meken, toğanlıqqa alay. Вот такие чындар.
Ахмет Акай hakkında летифелерни Ахмет Акай hakkında көп şey iştemiz, көп şey osmuz aytамыз. Ана ақылымызда не қалған іште Ахмет Акайын кішкене еу бар екен, лекін заборный делер дуалары жоқ екен. Сон herkes araba kapı baraban araba kapı koya, bu da avesete balaban kapı araba kapı koya, ancak zaboru yoktur da. Son evi çette kala. Son bir gün akşam keçki kala bu. Kelse araba kapının kaka apayı uzakta evde eşitilmeyi. Şu gece şu araba kapı tümünde yata. Apayı sabah tursa bak evde yoktur. Çıkıp azbardan araba kapı varsa kapı tümünde yata. Vay ne yapasınız, ne için bir yere dese, ya ben kalktım kapını sen açmadın demeye, ya o kadar zabor olmasa aylan kapıdan kırdı evine oturuyor. Ana onda en araba kapı bolganda, şayet bir şey küldürüyor. Aldar ko seni kopaytaydılar. Hayırlılar, знаю. No endi adamın hayatında көп vakıyalar bolup geçe. Ana ölüm bola, doğmak bola işte, doğan günü bola işte. Her vakti hayırlısın. Например, bala doğma barıp hayırlısın, Allah hayırlı yaşlar bolsun. Bu dünyada sağ selamet, bay sağlam bolup osmege yardım etsin, nasip etsin desin. Ana bireulерге barganda ölüm çıksa, emrallah başınız sağ olsun desin. Onlar cevap verirler, dostlar sağ olsun dep. Өзіміздің тәзиемізін білдіреміз, сізге дейсіз, выражаем свою скорбь. Қарғышылар. Мына біздер балалар ойнағанда, енді азбарымыз біреуде жоқтыр, общество, двор, умалды, еркі сыныбылықке шыққан соң, бір маленький площадка, апайлар чықай, аналар чықайдылар, кішкене столчыққа отырайдылар. Вот, субъект етеділер. А біздер балалар олардың yanında ойнайдық. Akşam bolsa, karanlık bolsa, onlar bizlerge ruhsat vermeydiler. Çarpmak, sekirmek, ondan şeyler yapmanız, sorunlarsız, yıkılırsız dep bizlerge. Ya ballar endi kız ballar neçe, oğlu ballar bek netmeydiler, sözge kirmeydiler. Son kardeşlerin aklıma ki, что значит материнское сердце? Bakınız, они не могли проклинать. Allah Teala boynunu ursun degen kardeş var. Analar ne dediler? Allah Teala boynuna vurmasın, yapma ondan şeyler diyorlar, vurmasın dediler. Son bir şey utandıracak bolsa, yüzün betin kara bolsun, вот, стыд какой, позор какой, деп, ondan yüzün betin kara bolsun dediler. Ну, вот такие самые вроде сильные, крепкие ругательства. А так, karışsa, marışsa, başka karışsa, no, bekim yüreğinde bireулерин bardır, ondan aytmaydılar. Gelecek nesilge bir iki söz etmek isteysiniz mi? Yaşlarımız şimdi bizim vaktlarda değil, endi более модернизированные, более интернациональные, что mana bu internet vaktida, bu mobilniy nelerni vaqtida o'zimizni tilimizni, o'zimizni odatlarimizni, o'zimizni kulturamizni yo'qotmasınlar. Yüreklerinde постоянно bo'lib tursin. Вот пусть гордятся, что наша нация нигде никак плохо себя не проявила. У нас были замечательные люди в нашей нации. И сейчас идут поколения такие, знающие, умные, стремящиеся к образованию, к образованности. Вот Алла Тәала ярдәм етсін, бүтін ниетлеріне еткізсін, кім қайда істе çalışmaға, оқымаға Алла Тәала ярдәм етсін. Вот этого я хотела сказать. Cevaplarınız için çok sağ olun. Sen de sağ ol canım.